Zatrova smo sve izvore, a poraze proglasi smo za pobede. Mesto svetle istorije i grobova vaskrsli smo sve pigmeje i repove. Od nesrećne braće naše, od robova, zatvori smo svoje oči i džepove. Ostala nam još prašina na hartiji, ko jedina uspomena na divove. Sad svu slavu pronađo smo u partiji. Pir porug je dohvatio sve sinove. Pod sramotom živi naše pokolenje. Ne čuju se ni protesti, ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnjenje. Naraštaji koji sišu ko pauci. Pomrčina zahvatila naše dane. Ne vidi se jadna naša zemlja, huda. Ali kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo, Gospodo, od svetlosti i od suda? Pomrčina zahvatila naše dane. Monolog iz predstave General Milan Nedić, gospodina Siniše Kovačevića, govori prvak Narodnog pozorišta, gospodin Tanasije Uzunović. Na Vaskrs 1944. godine na srpsku prestonicu padale su tone savezničkih bombi. Ovdje radio London. Jučer su saveznički zrakoplovi sa ogromnim uspjehom i nevjerojatnom preciznošću bombardirali njemačke vojne ciljeve u Beogradu. Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Ovdje radio London. Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Slušate radio London. Zašto se u ovoj kući sluša samo radio London? Zašto? Jer zbog onog i zato, dragi Srbi, treba da poštujete to, treba da budete zahvalni i treba da budete ponosni, zato što vaš narod ima posebno mesto u srcima vaših iskrenih engleskih prijatelja. Svrstavajte se u redove maršala Tita, Kardela, Bakarića, Rankovića, Popovića, Dapčevića i drugih iskrenih i pravih srpskih i jugoslovenskih rodoljuba i patriota. Idite tamo dok još nije dockan, čas povede samo što nije došao. I juče naša moćna anglo-američka avijacija sa velikom preciznošću i bez ikakvih gubitaka bombardovala i uništavala nemačke vojne ciljeve u Piteštiju, Ploještiju, Beogradu i Nišu. Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Na Uskrs! Na Uskrs! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Bombardovani su i uništavani značajni nemački vojni ciljevi koji na Uskrs značajni nemački vojni ciljevi u porodilištu u Krunskoj, značajni nemački vojni ciljevi u sirotištu u Zvečanskoj, značajni vojni ciljevi na Bajloniju i Kalenića Gumnu. Lažeš, đubre lažljivo, lažeš kako zineš. Pa kaže, srpski narod će sačuvati svoju dušu i svoj obraz kao što je sačuvao 27. marta 1941. godine. Svrstavajte se u redove vaših tradicionalnih saveznika koji se bore za bolji svet i iskrenije društvo. I dalje će naša angloamerička avijacija sa velikim uspehom i bez ikakvih gubitaka bombardovati isključivo nemačke vojne ciljeve, isključivo nemačke vojne ciljeve u sirotištima i porodilištima. Bagro lažljiva, tamo gde ste vi bacali vaše bombe. Od 2000 kila
nije bilo ni jednog Nemca, ni jednog nemačkog stana, ni jednog bicikla nemačkog nije bilo. Neće nas Englezi, neće nas Englezi. Znate vi dobro da tamo nije bilo ni jednog jedinog nemačkog vojnog objekta, ni jednog razloga. Neće nas Englezi. Opomena je to, opomena je to. Uvek ćete vi Srbi ovako proći, uvek ćete vi Srbi ovako proći. Neće nas Englezi. Na demokratskom plebiscitu ćete se izjasniti jeste li za monarhiju ili republiku. Neće nas Englezi. Bam, 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 bam. Eto nama uskršnjeg dana. I kad dođu naši, uzet će vam i dušu, i krunu, i monarhiju, i obraz, i pamet. I kad dođu naši, neće nas Englezi, neće nas Englezi. Ludi Srbi. Lakše mi je bilo da spašavam i izbegle Slovence i Hrvate koji nisu pristali. Zet Hrvat mi u zarobljeništvu nije hteo da se vrati, častan čovek, i Jevreje i Cigane. 500 miliona izbeglica hrani, čuva i opskrbljuje onaj nesenti Toma Maksimović u Komesarijatu za izbeglice, izvanredan čovek, i sam izbeglica iz Borova. Samo ludi Srbi fanatici, hoće štapom na vola, hoće štapom na vola. Ne može se voz štapom, voz se mora maljem u glavu, a mi nemamo ni pruta ni prutića, a o malju i da ne govorimo. Nema cene za ljudsku dušu, sem onog možda do duše. Ubiješ jednog nemačkog vojnika metkom u leđa, onda 100 za jednog, ili onog mrtvom nemačkom vojniku odsečeni sopstveni penis u usta, a onda u Kragujevcu ne 100 za jednog, nego 300 za jednog, 1000 za, i to dece, majku vam mangupsku, bagro lažljiva. Ludi Draža, hoće prutom na bika, pa onda mrak na glavu po pomrčinu, a Švaba ne gazi narod gusenicama. Pa ste sad i tog Dražu bacili kao ispušeni cigar špic, sad nam više ni on ne treba, a nekim čudom valjda je došao svesti i pameti, a takvi Srbi vama ne trebaju, sad vam ni on ne valja. Spuštavah se ja niz vaše uže, bagro licemerna, bardak srpske krvi za kap Englese. Neće nas Englezi, neće nas Amerikanci, samo do poslednjeg Srbina. Oni odozgo, a srpska krv odozdo. Samo što padoše one njihove leteće tvrđave i uhvatiše one njihove crne pilote, inače bi i dalje vikali: Nemci su to, Nemci su to, bam, 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 bam. Neće nas Englezi. I kad dođu naši, i kad dođu naši, i došli su. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ovde Radio London, slušate Radio London, bam, 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 bam. A sada će vam se obratiti general Simović, koji nije poput Milana Nedića izdajnika. General Simović, koji je strpao u avion taštu, svastiku, ženu, ćerku iz Zeta, pa pravac u Englesku, da se mota po engleskim banjama, odmaralištima i hotelima. Ludi Srbi, daj da bar jednom budemo pametni. I zato vam kažem, znate li šta je primarni cilj svakoga u Srbiji? Znate li šta je jedini cilj svakog Srbina? Jedino i isključivo da preživi. O luda, mutna i nesretna Srbijo,
da preživi, jedino i isključivo da preživi.